Atam canazatta gülüyoruz razı olurdu. Taptasalıp dağırdan koy çocuğum çıkan dediler. Ben o zaman diş kaşına boy kaldım. Azıcık söz hoş kazıyatına. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi Rabbil alemin. Vellakin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Amma ba'du. Assalamu aleykum hurmatlı kalay kalk. Bugün siz menen bizden başımızga düşkön ağır kaygılı gün Allah Teala tarafından kelgen dep bilsek bardığımızga uşul ağır kaygılı gün jеңил болот. En birinci Kırgızstan Müslümanlar Dini Başkarması Hazreti Mufti'nin ordun milletini atkarıcı Joravay Hacı Şergaziyev Tambulavыздың көңілін Орысшаларды қазиятының қазысы Убайдулларына, бірге жүрген достарына, айрықша ушул коллективіне көңіл айтып кетебиз. Терең кайгырууменен кабыл алып коюшуңуздарды суранабыз. Эми пайгамбарыбыз алгыла, ибрат алгыла дейт. Рахман агабыз кандай үлгү алып калды? Маселе ошол жерде, урматтуу туугандар. Biz bu dünyada yaşaydı ekenbiz, günümüz suğuz bütkenden keyin ölüp kete öğret ekenbiz. Bирок kaysı adamdan kanday ibrat alıp, yaşoğunun жақсы жағын kimden үйреніп atağız, mesele oşal жерде eken. Bu ağaydın uşunçalık men жақсы bilem, çındıkты çırkıratıp, eş nerseden taymanbay satira cihatında ошол kimdin kanday ayıbı var ekenin, ошону түшүндүргөнгө аракет кылган агай. Бирок ошону биз ошондой иш алып барып атат деп ушул агайдан кичине бир үлгү алып калардыкпы, каланбадыкпы? Бул кишинин духу өзүнүн саулатына жараша эле. Эч кимден кайтпайт эле, тайманбайт эле. Өзүнүн алдындагы максатына жетмей сайын түнү да уктабай тургандай көрүнөт эле. Бирок ошону ким алып калды? Аркасында калган сиз менен биз ошого кичине бир үлгү алып калдыкпы, алып кала албадыкпы? Маселе ушул жерде турат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүмдөн ибрат алгыла. Эртең сиз дагы биз дагы ушундай топурак аралашып алганын алдына барабыз. Udukuru mekasine mevtakum. Kaça saatten beri aytılın atat, bir oktu gömbeye atat. Buna kanday insanı ayıp öttü. Sakavalar suradı. Peygamberimiz Aleyhisselam vacabat dedi. Bir ele söz menen ömrünü ötkürdü dedi. Ağa dağım vacabat de koydu. Bunun anga Allah Teala jannatты vacip kılıp koydu. Oşonduktan men vacip kılıp koydu. Ben sizlerge vacibet dep жооп бердим dedi. Oşon bolabı bir ile sözden bölünet eken nurmatlı tu. Nesi menen elge tanılıp uşunçalık danazalı insan oldu. Bütün kırdan Allah Teala jannattan vacip oldu. Bunun жақсы kızmat kılaylı oşal eldin жақсы bolasısan dozakka vacip oldu dep bul dagı bir ele söz menen bölünüp kaldı. Oşonduktan hurmattуу tuğanдар жақсы ötkörüp elge жерге пайда kılgan күнөөлөрүн özü keçirgen bolsun, kılgan ibadattарын, kılgan жақсылыктарын, elge jetkirgen жақсы nasihat sözlerin ahirette özüne joldoş kılışlıkta Allah'ım nasip kılgan bolsun. Uşul артында калган баардыгыңыздарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Allah'ım ahiretinden versin. Peygamberimiz Aleyhisselam insaniyet bu жашоодо 3 nersede жашоо ömrün süret. Birincisi Allah'a ibadat kılışlık menen ömrün süret. 5 vakit namaz okuyup 30 gün roza tutat, biröөгө sadaka beret ушундай жақсы иштер менен. Kılgan ушундай жақсы иштерин Allah'ım kabul kılgan болsun.
Жашообуз уланат экен. Рахман аканын ушундай бирөөдөн карыз алып бере албай калган болсо, келген болсо, буну ким ада кылат? Мына ал эми Рахман агабыздан алып бере албай калгандар болсо, келип ушул артында калган балдарына, туугандарына берип койсоңуздар жакшы болот. Үчүнчүсү, араздашкан инсандар бири-бири менен тезирээк кечиришип, көңүлүн табышып алсын деп, арабызда Рахман агабыздан араздашып, Рахман агабыздын оозунан бир жаман сөз уккан инсан болбосо керек деп тилейбиз. Баардыгыбыз ыраазыбызбы? Аллахым ыраазы болгон болсун. Жакшы инсандардын катарында кыямат күнүндө тирилтилишникти Аллахым насип кылган болсун. Амин. Жараткан Аллах бүгүнкү окулуна турган жаназа намазыбызды Аллахым өзүн кабыл кылгын. Жаназа намазы ушул Рахман агабыздын окулунган жаназа намазынын шарапаты менен Рахман агабыздын күнөөлөрүн кечирген. Жараткан бейишилеринен катары орун берген. Жараткан Аллах артында калган урук тууганына сабыр канат, ниеттериндеги жакшылык максаттарын Аллахым өзүн жеткирген. Ар дайым ушул кишини элесибизден кетирбей Кур'ан окуп, дуа кылып жүрүштүктү Кудай Таалам баардыгыбыздын дилибизге салсын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ekber. Salatu cenaze. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bek Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Jaratkanallah. Özünün huzuruna safar takkan Rahman ağabeyimizin günahlarını keçirip karanlık aktan kavimlerin nurlu kılıp ahiretinde işin başkalarına hata kılın. Rabbena gfir lana ve ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amanu rabbena inneke raufur rahim. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh ve rahmetike